Assalamu alaikum nawna selli Saudani depuis Conakry menen salmino menen lando nokko kawon do saydo nga jam en ara sendo de yoga e tobbe kadi hande sur la page de nawna selli concernant l'éveil pinal hunde nde sonji bana o adama o si tawi himo majja hunde de du wari ko heewi e jannobe no yidi jannugol ko famotako fi wonɗum si janneteɗo on faami ko wona jangede kon o yiya jannowo. Bonjour Adraman Sow Ba Thierno Amadou, salam alaikum, merci beaucoup, partagez le live ɓeydodiren hande kadi seeɗa. Merci Al Mubarak Sow, andu tum hunde wodere ka hoore leydi ɗo, Allah jippinalma ka hoore leydi ɗo fiyo yi'e hiɗa jeeja goɗɗo fi giggo, hiɗa jeeja goɗɗo fi yo accepte fi yo jaɓe. Wona fi ɗum Allah tagirma bal yi'ugol ma hiɗa e on alhaali ɗon no holli a hoolaki hoorema, ko addi kon ya ronku hoolagol hoorema ko ɗum holli kadi a hoolaki taguɗoma. Hoolagol hoore mum darano fiyakeji mum ɗin ko tawakkal alallahi. Tawakkal alallahi wona tappugol ɗengal, ko gollitirgol masimo jonnu ma. O wi en o rondata bane adama dongal ngal o wawata jaka kala probléme ko addam mako ko wawata naɓude. Déjà no woni ko duwaɗa en faamude ka hoore leydi ɗo, si tawi ko ya yaltoye o ŋoye ko ya andu hiɗa e laawol ngol laawol no woodi ka yaltoyta ɗoyenta process Allah geɓal ngal o maran mangal ko be o rewne e ngol ɗon laawol yaltode ɗum ɗon nden henduɗa geɓal mangal. Mi fillito kala ko wonɗa feƴƴinde hande, ce sont des expériences dont tu en as besoin. C'est-à-dire kala ko wonma heɓde hande, woni koko moƴƴi, woni koko boni, woni koko satti, woni koko welayma, koko fodduɗa e mum, koko hato jinɗa e mum, fiya woni on produit fini, fiya woni on produit mo aduna o hato jini e mum, kono wona ɗum. Wona ton wallahi ko bani adama tun yiya ka hoore leydi ɗo ɓaawo o tigi helli feede no wulla no nodda faabo ande ka kulloy koy kala kullum ko yiiɗa no wulla wota lando ko woni ko moynude ko nene makkum ko woni ɗaɓɓitude. Mi fellito ko bani adama pet sali wonugol ko tagako, ko bani adama pet sali wonugol ibnu adam. Parce que sa jaɓali wonugol ko tagaɗa kon ɗe juuɗe ma andata nafa majje, sa jaɓali wonugol ko tagaɗa ko ndi ngaadi andata ko wonɗum ndi waɗirana ɗon. Allah tagali ma adduma ka hoore leydi ɗo fiyo yiye hiɗa jeeja goɗɗo a bonni machine makko, wota jeeju goɗɗo fi giggo, wota jeeju goɗɗo yo wonu enɗa, ta jeeju goɗɗo fi ko tamayma, ta jeeju goɗɗo fi yo tentin, ta jeeju goɗɗo fi yo won ko hutagol hoore mum, huuto taguɗo ɗum. Malal Fafaya Diallo, merci. Maimouna Ba, merci. Ba Thierno Amadou. Ada yiɗo ndara men e morde e honto e leyɗele miɗen salmina fof. ara wi
Allah ma'o o addirali ma do mere, tu as une mission bien déterminée ko Allah addir ma kon do no e ma ko non ko sa jabi wongol neɗɗo sa jabi wongol bone ha taw nde kulloy ko jaɓuno wonde kun kala ko waɗa an nannata a yiyata kullum no wulla. Sa nani kullum no wulla andu ko nene makkum kum faala kum muyne. Sa nani bare hum no wulla andu no jandale. Sa nani ñaarire no wulla andu no jandale. Sa nani bogotim no oota andu ko jandale. Sa nani cofum no siika andu ko jandale. Nyande kun jandi kun hendi dole ko Allah wadi e makko on si kun falama nyamugol kun yahana si kun falama hoyde dadi kun yahay kala ko kun fala e kun andi kun hato jina e noddugol e aacugol e wullitagol no woti si a gollitirali ko Allah okkuma kon yimbe be gollitirte be wugete. Merci depuis Bruxelles Belgique Bacerno Sophie Diallo merci. Si a gollitira konko Allah okkuma ngal cellal ki hakkil o liberté o ɓuttu o puissance mo jonnuma si a gollitira aduna on kañum gollitirte ko si aduna on non wuugima ko ɗo sofale merci Maïmouna Ba depuis la France Boytou Tali Bari merci. Mais c'est très simple ha hande ayi ñaari si wona bobo no wulla ma no wullito no sa yi tun hikun wulla andu kun timmali kun joƴali andu ko moynude. Donc si tawi an à 25 ans à 30 ans à 40 ans à 50 ans safal parce que ɓe waddete pampes ɓe tappe boɓe ɗi. C'est ça la vie. Haray non a janfike taguɗo ma a janfike mo parce que wota sikku ko puissance sama kalajo Allah waɗi e ma himo waɗi. Non c'est pas facile. Ndaru ɗaɗi e kucce ndaru no ɗum ɓannidira ndaru cerveau gaade maɗe ndaru puissance gite maɗe wota sikku ko dole sama kalaji Allah waɗi ma yo a keppe. Merci Karam Kalfa. Donc kala ko Allah liɓi e ma siɗa faala accude wullitagol innu hiɗa ka nder process hiɗa ka nder laawa no waywa usine handi usine produit on ka fuɗɗoto ton ko étape par étape ka usine ɓe tappa ɗo ɓe hoppa ɗo ɓe artira ɗo ɓe sofa ɗa ɓe ɓuɓɓina ɗa ɓe yaltina ɗa produit fini yalti. Le marché fait ses commandes. Si produit on jaɓali rewugol e koye jankoye tappe ƴawne ono auto wat ngar rewaɗa roboji ɗi luubo artira ɗa après nga yalta produit fini et le monde achète. An ayni on process waɗata ayni waɗata wona yo waɗa nayi waɗa no ata tum no ata. C'est très simple. Allah ni gollitiri komi jonnu ma kon wiɗa no donc aduna on gollitirte sa ala na gurdam maɗan haaju ala na gurdam maɗan programme ara na gurdam maɗan objectif hulande aduna on no jooɗi habbe ma aduna on no hatto jini e ma ɓe wuugete ha lanna
ko ɗum waɗi si patron man wuugude leydi ka wonɗa ɗo hiɗa wuuguede ka dewgal hiɗa wuuguede ka musidal hiɗa wuuguede ka diina hiɗa wuuguede par ce que a jaɓali wuugude hoorema e bete ke siko an woni wuugude hoorema a naɓay hoorema ka heƴata ko moƴƴamma ko nafayma merci l'empereur de Fouta karayo en felatano yimɓe ɓen ko honɗum noon woni hewtinde ɗum ɗo yimɓe ɓen ko ɓuri hewde ko wona fof wayni kaka neediji ay mi andinima wona no aduna on wonir noon wonɗen yi'irde aduna o kono ne'ira ɗen noon wonɗen yi'irde aduna o wona no yimɓe ɓen wayi noon wonɗen yi'irde ha yimɓe ɓen ko needi ndi ne aɗen ndi wonɗen yi'irde yimɓe ɓen ewa sa nani goɗɗo nena ala komi waɗali mi ronki ala komi waɗali mi naadi juuɗe sa landike mo mi naadi juuɗe e koyɗe ala komi waɗali ko satakaji o yo yewi itti karam ko batini o dogi ɓawo mum ko musidalji o mooɓi o wulliti e mum mais en réalité il n'a rien foutu il n'a pas bougé les pieds rien kala mo yiwɗa no heɓi succès e hunde ce sont des petits pas des milliers de petits pas mais sa nani jom mo ottigi no inna no wulla no ñitto o inna kadi ala ko o waɗare o ronki o etike nano e ñaama landomo ko honɗum waɗɗa ko hontude sadakaji men itti torareji men waɗi min ƴawi pelle nano e ñaama min yiidi mbila e ñande pour lui il est en train de faire quelque chose ko adna wonma wuugude ɓay a jaɓali wongol bani adama c'est tout bani adama ko ɗaɓɓonowo probléme makko on yaltirka probléme makko on wona probléme on ko process forme e mo woni par ce que kala lumbande a finike nden ɗon a ɓeydike hiɗa yahande goɗɗum ko mawni si tawi a tafaki ha hendike ɗum a yahata sa yi joueur jo no joua e terrain andu no woɗɗi kaw iwi sa yi politicien jo no laami andu no woɗɗi kaw iwi sa yi njulajo no inne opérateur e kono andu no woɗɗi kaw iwi c'est le produit fini an ko ɗum yiwɗa ko ɗum waɗi siɗa jooɗiɗa tere ko woni ko ɗum fouet y a pas de hasard jaɓu tun wongol bani adam siɗa faala yo moƴƴu moƴƴin siɗa faala ɓeydade ɓeydo mais a wonay taw bani adama yalta ŋoŋa foyni won taw bani adama sa jaɓi wongol bani adama tu vas prendre tes responsabilités sikala mais sa woni ko wona bani adama ko andi ko no jokkuɗa l'hypocrisie démagogie totale o walle fi on kanko ko mbo walli o konko wonaɗa tamede kori sa yi golli a heɓay sa suɓike tamede goɗɗo no gollude pour sa dignité pour sa liberté andu kala tammuɗoma ko goɗɗum wonɗamo jonnude tu lui donnes ta liberté ta dignité et puis tu vas perdre ta vie et la vie de tes enfants ko hoyede tamede ko hoyede mais innima sa yi kulnu no wulla andoy ko moynide koko muyninta ɗum konko woni noddude kono suɓanɗa tamede konno suɓaɗa gollugol konno suɓanɗa wallede ko haɗi suɓaɗa wallugol konno suɓanɗa yurminede ko haɗi suɓoɗa yurmingol hoorema taw konno suɓanɗa dankede ko haɗi suɓagol dankagol hoorema
donc aray e yayno yaltinen ngu nyawɗo ko honto ngu iwi ngu woɗɗaka ngu iwi kala ko yiwɗa bani adama no e muɗum andu ko e makko taw woni kala no yirɗa bani adama hay si goɗɗo ari ɗo maƴƴi to yennima ta sattu e ma sa darimo moƴƴa a taway ko perduɗo gurdam il est trop frustré ni ko neɗɗo wullitoto himo haaɗi wala heɓde ko faala o daranaki gurdam makko ɗa donc on stress no e makko on traumatisme no e makko donc ko alana wona na huɓɓinaymo parce que nder makko ko vide. Merci lamarana sanamaki joni noon aren jetten ka ñaw ko honto waɗen diagnostic ko honto ñaw ngu woni ka yetta yimɓe non acca mais il veut pas bouger le petit doigt. Il veut pas bouger le petit doigt. Et kala kadi waji ɗoɓe la réalité a woni gagnant ko honto ñawngu woni ko ɓay hiɗen janna ma hiɗen ne'ira yen dépense gurdam men ɗam ma yen dépense tam men on fi hewtitagol woɓɓe. Merci lampu jama balde ko non ne'ira ɗe hiɗen ne'ira yen dépense tam men on en gurdam men ɗam fi hewtitagol woɓɓe wiɓe société on wi ko oɗo gayni ko ɗuɓeɗo wiyete mokoba ko ɓeɗo wiyete jaɓaɓe ko ɓeɗo senditata baraji ko ɓeɗo nadata aljanna ko ɓeɗo yaltinta yiite ko ɓeɗo mokbala société on jama on wondete no créé statut ko duwaɗa dépense de gurdam maɗam fiya hewtito ɓen ɗon fiya ɓatto ɓen ɗon fiya hewtu niveau maɓɓe wiyete gurdam lampugerto waɗugol ma non ɗum ɗo ko janfagol mission mo Allah addirma fi mum siko ɗum Allah faala no fo wonay no hunde wotere c'est pas dans son plan makko ko fimo kala men yen surtout ka miijo ka jikkuji ka faamuji ka golle ko ɗum plan Allah ko yen surtout la divergence il faut nga nani ko nenna fotte anda dun anda Allah ɗaɓɓa ya fottu e goɗɗo Allah ko ɗaɓɓi ko ya woni hoorema sa yi noon wawɗo wa hoorema machallah ko musidɗo ma on noon a nani goɗɗo no inna fotte yurmodire jogodire ko haala wili bono e dammi yo fottu ngawi e gardo yo fottu liƴƴi e kula yo fottu mais les gens ne réfléchissent plus taguɗo leydi e kammu ala ka plan makko lawhil mahfuz ye wonu hunde wotere ala ton plan on ton ko ya wono hoorema be yourself sa woni noon hoorema kala wonuɗo sifa ko wonuɗa ko ɓattodira on appelle ça loi d'attraction koko nandi ko yadata par ce que sa woni hoorema ko wowɓe wa hoore mum sifa ɗum ɗon kaptata kon waɗi yimɓe baye bonɗo e moƴƴo no jillodir naafigi e authentique no jinnor ko par ce que ko masque wona ƴettede mo kala no waɗi nandol laaru par ce que hiɗen ne'a dogu ha hewtoɗa kaare dogu ha wawa kaare lampu gerto par ce que wongol ma wa goɗɗo ko janfagol hoorema janfo Allah taguɗo ma. Merci Amadou Mariam depuis Libéria. Donc ara ko ndi needi ɗo woni en tampinde ndar ɗum no yimɓe ɓe neyirta ɓikkoy koye noon a jalay ha ronka sadi pourriture d'éducation kaari hunjika yaw hunjoɗa kaari yeyi leyɗe yaw leyɗe
kaari hajji ajju kaari jambi jambi kaari no ŋaañaade ŋaaño kaari darni darno kaari muuɓi 17 to ñaamoɓe muuɓi 50 wonugol ma ko goɗɗo goo woni ko perdugol hoore ma sikka ala to fi hon ɗum no woodi ko duwaɗe faamude ne'aaɗo e needi tooña c'est à dire ka o ne'aaɗo himo tooñeede e ne'aaɗo e nokkure ka o nunɗana wona hunde wotere ɓe marana ne'aaɗo needi newiindi e ne'aaɗo e needi sattude wona hunde wotere produit fini maɓɓe on c'est ça la spiritualité noy waɗowo sport emo waɗata sport produit fini ɓanndu maɓɓe ndu wonta gooto bugotoɗo hoynowo ɗaɗi emo hoynata ɗaɗi ɓalli maɓɓe ɗin na gooto debbo e gorko jannguɗo métier emo janngali métier fe maɓɓe on na gooto rewowo Allah emo rewata na gooto na gooto mo kala no fokkiti yahangol produit fini mum merci Aisha Diallo kono noon ɓayi tum ko nandolla nandintino tun baaba nandintino nene fiyeɓe jaɓe nandintina ɗum kadi nandintino si lanni noon nandintinade mais c'est la souffrance si mbewa ƴetti foro ngayuri c'est la souffrance si mbewa man tumbiti gakkude gayuji ɗi ay mbewa man huli jungo tadi andi tun ɓayde ngayi susay mbewa ko mbewa ngayi ko ngayi merci Hamid Lion merci Maimouna Ba wonu ko wonuɗa ko sa woni ko wonuɗa kon a pooɗay ko nandi e maako sa pooɗi ko nandi e maako dewgal ma ngal newike ko like ko wona ma ari ka golle ma newike ko golle yaada e dignité ma o yaadta yalta e tame kon yalta e yurminede yalta e wullita kon hoɓɓe nano simi waɗi ɗum ara mi jamfike musital ngal simi waɗi ɗum mi jamfike nene e baba simi waɗi ɗum mi jamfike sere o simi waɗi ɗum mi jamfike fuufa a jamfike a jamfade ɓen ɗon ko ɗum ɓurma moƴƴude di a jamfade hoore ma par ce que sa jamfike hoore ma a ƴawata no gasa jamfagol ɓeeɗo a nunɗan hoore ma no gasa ce sont des manipulateurs Mamadou Saïdou Diallo Thierno Diallo merci beaucoup Ousmane Adama Diallo ko waɗi sa jaɓali wonugol goɗɗo go a inni a wona e hoore ma ɓe watte sanga mbargo kono andirta hari ko ñannede sa jaɓali wonugol kaɓe faalaɗo yaltugol kaɓe faalaɗo ɓe joɗɗinante gisan embargo ko ɗum andirta hari koye kande concentration wonta ko kaso non c'est ça ko ɗum andirta ko maccanga sona ɗum mi wona e hoore a pas de problème mo jaɓali ya woni hoore ma a ɗaɓɓiri yongal janna ara ya gaynale mo jaɓali taw ya wonu ko Allah wi ya wonu ko ta nature ta mission mo jaɓali ɗum ɗo mi anda ko won ɗum lutti ande kadi ko jaɓane kori wonu hoore ma wurowo yo wurma yo maayo hiɗa e golle ɗe a yiɗa wondi e mo a yiɗa ŋaaño hiɗa yara nano le problème c'est là Allah inni mi addiralima ka hoore leydi fiya jeeju goɗɗo yo yiɗe
wiɗa o ɓe mi jeeja ko ɗum mi tawi sofade ko ɗum ɗo ɗon famde gorko e debbo tagu mondin no serti gorko ko taga itta e mum kon ala valeur bullare donc so heɓay valeur ko be o fonsa ko be o produisa ko be o waña ko ɗum waɗi sonnajo no yiɗi gorko gaynowo tan natu labintinagol joyi cayne non, il faut de la valeur. Chez l'homme il faut de la valeur, et pour se valoriser be gayna goɗɗo ko ɗum waɗi sa yiyata sonnaɓe no yiɗi les stars, les élites, c'est-à-dire yimɓe foluɓe e domaine, parce qu'il se valorise à cause de ça. Sonnajo naturellement il a de la valeur, hay so waɗani fus. Je vous dis aujourd'hui la vérité, sonnajo koko mari valeur o taga konde bullare ni tappano waɗa bane adama on lanni yaltude kanko yaltina produit fini, donc koko mari valeur ko e produit fini sonnajo yalta, c'est déjà valeureux. Produit on gaynama tappede opérationnel ko ɗon kanko ko ɗon mo mari valeur ko ɗo waɗi debbo wallahi hay so waɗani fus elle attire les gens. Hay so ala peppe, hay so ala hay hunde, hay ngari ko wonno wiide hay o ala ngari no wodi goro e waɗi koye pré mayangol mo, parce que c'est koko mari valeur naturellement ko ɗo waɗi debbo. Sa yi debbo no jeeja fi giggol wona ka o woni o dow hawonde. Sa yi gorko no jeeja fi giggol wona valeur o jogi, c'est-à-dire il n'a pas pu se valoriser en utilisant ses muscles, son cerveau. Naturellement la femme a de la valeur. ko ɗum waɗi kala leydi teddindi sonnajo ɓe tedday, kala leydi jasinɗo sonnajo ɓe jasay, c'est naturel ko hitti kon no hitti. laaru kaydiri e mbuuɗi ina yiya kaydiji e kappugel ko mari valeur, ko no mari valeur, sa liɓiɗo goɗɗo rewanay naturellement. An a sonnajo ko a hittuɗo Allah tagi, koko gayna tappede moƴƴi ko ɗon yaltuɗa. An gorko ko ala valeur bappa, ko ɗum waɗi debbo sa wawata daranade gorko puusamo o darano responsabilité makko o heɓata valeur. ko ɗum wona wona sonnajo wawɗo jaɓude. si gorko jonnalima jaɓa ko fandi o ko fandi, ko fandi o ko fandi. si gorko yehi ɓiiri lakkere ari jonnima, si a jaɓi il se valorise, no wodi ko woni yanganade, il se sent homme. sa yi gorko no manto sonnaji an walla wattude ka makko mi woni, kanko walla ñamminde, andu gorgu ngu ittama barke kin iwi, barke kin iwi. ko 75% de femmes ou autre chose. sa yi kadi debbo no manto, kanko faggata galle, kanko yoɓata ɗum, kan kadi o perdi debbo yagal ngal, valeur o ngiwi, il est au moins 75% homme sans valeur. ko a duwaɗo jonnede, an ko wodanma ko jaɓɓugol apprécia fi yo bullare ndi heɓu valeur. mais sa wi bullare wonata bullare, kala jaɓuɗo ko ndi bullare ko toon ndi yarata. an a sonna a wi a rowtira e mawdi ma wongol bullare, o doga o yawinna goɗɗo o rukan, parce que c'est là-bas il se sent valeureux. si gorko heɓali debbo ko rukama o heɓata valeur. si debbo heɓali gorko jonnomo o andata ko debbo.
Donc femme au formule de hande, naturellement tu as de la valeur. Encore que naturellement, il faut que tu travailles pour que tu retrouves ta valeur. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Donc, ko wiyete fuulugol, ko wiyete succès, ko wiyete gaynugol, wona dogugol ha hewta e ɓen yimɓe wiyaɓe ko ɓeyɗo gayni fiya tawe e gaynuɓe. Tadi no jogi juuri, no jogi jandi, no jogi birikije, no yehi hajju, no doga e leyɗen no. Ça, ce sont des connotations sociales. Le succès, c'est loin de ça. C'est loin de ça. Ɓe wawɓe ni buy arta ka cuuɗi mum ko wullugol ɗanta endetté, ils ont des problèmes de gauche à droite. Le succès, c'est pas ça. Ay oui, ben mari, c'est des simples voleurs, ben mari kongonda wartanade, des simples dealers narco. Mais ko wiyete comme peace of mind, ɓurtu ɓernde, c'est du succès. ɗum ɗo ko gonnante ta jaɓ goto jatte on kadu. Ko wiyete ko succès, ko wiyete ko malal, ko wiyete ko barki, wona yaltutugol ka yimɓe ɓen faalaɗo, bal ko yaltutugol ka moƴƴamma ɗum. No haysi an kadi a faalaka mais tawi no moƴƴamma ko yaltutugol ɗo wiyete succès. Hara no moƴƴamma, tu rentres à la maison, tu dors. Hoyna ɗaɗi ka moƴƴamma, ñama ñamitiji laaw, yalta jinda e hoore leydi Allah de, ta wonu lampuguerɗo, hiɗa gaɗa ɓengu ma no gaane, hiɗa gaɗa moodi ma no gaane, fine secours. Tagiraka Allah tagalma ka hoore leydi ɗo fiya habbu goɗɗo, Allah addirali maka aduna ɗo o fi yo goɗɗo joɗɗine an habboɗamo. Ko ɗaynidira noon wona e mum ko ɓuri ko ɓengu an non noon ɗi moode handa woni no yurmi no noon ɗi ko ɗaynidira. Donc yalte e dogugol fiyon hewtito, yimɓe wiyaɓe no mari, yimɓe wiyaɓe ko kowoɓe, yimɓe wiyaɓe ko jaawo, yimɓe wiyaɓe no ta naatu e ndun dogudu. Sa naati e ndun dogudu, a yejjitay fi hoorema, a yejjitay dankagol hoorema, a yejjitay mission mo Allah tagirma fi mum, a wonday eɓe moƴƴanama, a gollay ko moƴƴanama, a tamete ka duwa ka tamete, a jeejay giggol ka duwa ka jeejude, a wonde ɓe duwa ka wondude. Wota hulu basal, wota hulu ay moment doni tawa ko a tampuɗo, ta hulu ɗum, ta hulu affrontugol aduna o, sans les espérances en wonata hay hunde. O tampere ko yiyata ko wullituno, si ɗi alano ton en wonata hay hunde, en andatano hay ko woni aduna. A yiyali ha hande sonnaje no maayi e jungo gorko wasidudo, ayyo ɓengu gaari de maayi par ce que wala goɗɗum, ayyo ko no huɓɓima. Ayi hande gorko no maayi par ce que wala ɓengu, modi gaari maayi wala ɓengu, ayi ɗum. Non, je ne crois pas. Siko woni tun en yi sonnaɓe boy wonɓe maayude suusi, wonɓe maayude e hoynede e jungo worɓe marɓe. Ɗum ɗon hiɗen yiwde. Moi j'ai vu des femmes qui ont voulu se suicider, mais le mari avait tout. Kaka kawte ɓe yahata ɓe ƴetta hendu ɓuɓundu ka kawte,
fodde hiɓe ka kawte ɓe ɓuttini ka nder galle ko jahannama, parce que le mari est dans une comparaison, dans une compétition de vitesse infinie. Ko roboɓe wondi. mi yi worɓe wonɓe maayde suusi, wonɓe maayde soñja, parce que ɓe wondi e rewɓe narcissique pervers, hiɓe dogude e comparaison ji. Merci Hashim. Ceerno Diallo, merci. Ayi ha hande sonnajo no maayi e jungo gorko mo wala goɗɗum. Mi alde kono no hulanta, parce que woɓɓe mono votre problème économique, c'est tout ka warata sayede ɗon, c'est purement économique. Mais kono non e beteke. Protect your peace. Kala ko marɗa sa ɓuttina, c'est zéro. Hikki ɓuttuma on yeeso. Wallahi min yii rewɓe maayuɓe e ande e hoyende e jungo worɓe taɓe no mari taɓe mari, c'est des riches. Mais tawa les maris là ko marɓe fasigi, c'est des pervers narcissiques, parce que pour eux l'être humain c'est un objet ko bébé diwoy, ko ɓe yaafinoto ko ngota ɗum jam fom. Kala mo yiiɗa no yaafino bonnere ko waɗi kono waɗa pere accitugol kongo woni wadde ɗon, c'est la manipulation. Himo yaafinade tuma kala imo yaafinade ko wonma wadde ko, kono tuma kala imo fillitade ɓuri ɗum ɗon, c'est la manipulation. ɗumen da pervers narcissique faasi, c'est-à-dire ka maɓɓe keerol ala. Ce qui les intéresse, c'est l'intérêt. Merci Fatoumata Baldé depuis la Belgique, merci pour le soutien. Non, mais il y a des gorgonoments et parce que voilà bien. Pourquoi tu vas accepter toutes ces bêtises? Anani ande gorgonoments et mouché carrément il va voilà bien gomain jordam. Kon anani be bengu posoni dum ka wari beka à cause des biens. Ɓuri buyno maayirde ɗo, minen gandi no koye woni maayirde, on sait nagge. Ko ɗum waɗi hara hiɗa dowa suɓanade hoorema, accu goɗɗo suɓanoma de, wota accu goɗɗo suɓanoma, hiɗa duwa suɓanade hoorema. On gorko, on debbo, joma jikku moƴƴo, sona ɗum haray bonjour l'enfer. Ko ɗum waɗi buynatoya yiite si maliki fuɗɗiɓe adinde ɓeyna ko ɗum tigiri min wona no waɗede kadi. Merci dans ce qu'on m'a marché depuis l'angle. Oui, woɓɓe si naati yiite ɓeyna ko ɗum tigiri mi wona no waɗede kadi. Ɓe sa sikki jahannama ko to no ga kadi. Ko ɗum waɗi si yimɓe woɓɓe go naato e aljanna ɓe ɓandanama goɗɗo ɓeyna ko ɗum tigiri min wonno wadde ka taabe amen min ñaama. Ko ni tigiri min wonno bugorade, ko woni tun haray no ɓurdi degré. Ɗum ɗon holli e jaka ça c'est créé. Jonne mo ɓiraɗan o moyna, c'est tout. Merci Diallo Youssouf. Tuma kala yiiɗa goɗɗo no wulla, ella ala wullugol faabelan walliteɗan, ko ɗum woni probléme. Wullugol parce que tu ne peux plus tenir, parce que tu es fatigué. Je parle pas de ça.
wullugo parce que tu veux changer, parce que la nostalgie est là, le sentiment wana ɗi gondi. Wullugol kulol Allah na ɗi gondi ko addayno ɗum sawru waɗa yewwa, parce que goɗo ala biboro ko jonne. On wonnoma sawde ko jolo ko waɗi e ma, on wonnoma sawde o haɓɓe kanga watamo sawde. Si o sa sayi mo ne wodere a sukkude o sayitete, hiɗa sukkude ko si a jonni hay ko a mara ko hiɗa sukkude ko ɗum ɓe yiɗira ma. Si a jonni ko marɗa ko kono luttirta. Adna c'est l'équilibre, kono non équilibre ko dépôt e retrait, kono hiɗa waɗa ɗum dépôt e retrait. Joni ala ko dépôt ne ɓe dépotete noon nde wote. Mawɓe maɓe accuɓe heɓa kaɓe ɗaano, bandiraɓe maɓe accuɓe heɓa kaɓe fawta, kawtal maga ronki immo daranɗa gurdam maɗa. Kala ko a remani a soñata. Merci, salamu aleykum, merci. Joni noon ƴetten solution o, kon ɗum woni yaltirga. ɓayna hen haaluɗo wa politicien lagine. ƴetten yaltirgal ngal, ƴetten yaltirgal ngal. Merci Ceerno Diallo. ko ɗon yaltirgal ngal, Allah wi en kala faalaɗo heɓude rendez-vous e Allah, kala faalaɗo fottugol e Allah, kala faalaɗo hawroygol e Allah, Allah ko taguɗo manko. Kala faalaɗo yiidoygol ma hawroygol ma fottugol e taguɗo ma on, hara yo gollu golle moƴƴa ma yo gollu gollal moƴƴal. Ko ayawol Qur'ana ni, mais mi aray mi firana on no famiron ngal, ara nafiro photocopie. Faman kana, kala laatiɗo yarju liqa rabbihi, himo habbi fottugol e taguɗo makko on, fal ya'mal amalan saliha, yo gollu gollal moƴƴa. Wala yushrik bi ibadatihi rabbihi ahadan. Joni ko ɗum fameten ɗo, kala tañƴiniɗo faalaɗo kanko e Allah yoɓe naɓi ɗum noon ko adna yakirago. Par ce que ɗo ɓe innete ko sa maayi hawroygol e Allah. C'est pas ça, c'est pas ça. a sukkude ko sa maayi tun si yiida e Allah. ɗum noon ko Allah kopi. hiɗa wuuri hiɗa wondi e makko, si a maayi hiɗa wondi e makko, taguɗo on kanko. Naka akira o woni o ala gade, ɗum ɗon ko Allah kopiji ɗin non. Ko ɗum waɗi yimɓe no rewde sanam, ko ɗum waddi yimɓe rew sanam. ɓe wiya o Allah kaka akira woni e ɓayle toon no woɗɗi. Goɗɗo ari propose ni ɓe Allah woni kum yeeso maɓɓe, ɓeyna bete mi ƴettu kunɗo wonanalan avion naɓalan to enen feƴiniraɗ naw. ko ɗum addi yimɓe ɓen rew sanamu yo sirku. c'est que copie dina innete woni sa hawra e Allah ko to no woɗɗi. joni noon dalla spiritualité, faman kana kala laatiɗo yarjuyimo tañƴini liga rabbi hawrugol e jewɗo mon, yo gollu gollal moƴƴa. Gollal moƴƴa ko ɗum famirta gollu ko moƴƴamma aduna e hakkil. Gollu ko moƴƴamma taw, sinnama gollal moƴƴal koko moƴƴamma an taw. Konno moƴƴamma, ko honno moƴƴamma. Bon miccito konno moƴƴamma ko jeejigol yimɓe, ka ko gollugol konko fa Allah yimɓe ɓe jonne ɗo. Amalan saliha, golle moƴƴa, ko honno moƴƴamma ko gollangol yimɓe, ka ko gollangol hoorema, ko gollangol hoorema. Dafa siɗa gollande yimɓe hittinno fuɗɗa gollangol hoorema. Amalan saliha, ko honno moƴƴamma ko nunɗa, ko gollugol e hoore nunɗa.
kala mo golluɗuɗa e mum si a nunɗi golle ɗen ɗe ɓeydoto a golli golle moƴƴi sa laamike leydi no moƴƴiri battina no moƴƴiri sa ne'i ɓengure ma nde no moƴƴiri wonda e maɓɓe no moƴƴi sa ne'iriɓe no boniri fiyoɓe woni lampu gerto sakkitoron ka boni ala no wiye ɗon fino yo ɗum ɗo laato fiya waw wonde kollonowo ko moƴƴamma wala yushrik bi ibadati rabbihi ada wota jaɓu shirkande Allah, c'est-à-dire wota jaɓu ɗiɗo wona maître ma, parce que doga wata latade a wata wonde indépendant des autres, a wata wonde libre si tawi hiɗa mari maître ɓe ɗiɗo ma tato, nene ma ko Allah, ben ma ko Allah, karamko ma ko Allah, société on ko Allah, jokketeɗo ma on ko Allah, no wata yadude parce que a inne tun ya darno gurna maɗa Allahji maɗa innan no yew ka course yew a yaari alajji kaari a yaari fof no dogude ɓa makko a yaari ha ka walliti hoɗa men gon ɗon a yaari alajji a yaari monsieur kaari a yaari diplôme ji ɗi o jogui a yaari modi kaari a yaari mo doga tun e avion jeemo ƴawra mo jolta ara les détails ne connaissent pas ko honno alajji kaari hewtiri ɗo ɓe haji maɓɓe alaaji ko canɗi jeli o lumbi haji maɓɓe ko guiteri jeli o taƴiti amme haji maɓɓe alaaji an kadi yahu papa a yaali wiɗo kaari hunjike e to an kadi hunjoɗa hunjotoɗo wona ka men bete a yaali hajji e to kadi hajja kadi o yaha waɗa touriste o arta o ko hajji coɓoti wala yushrik, c'est-à-dire yushrik ko kafugol quoi kafugol o joni ɗa gollande patron jo e entreprise hiɗa gollande kadi concurrent maɓɓe mais ça marche pas a wata wonde hoorema a wata hawrude Allah si tawi wona kanko wonɗa gollande kanko inni kala ko ronduma ɓandu ma ɗum wawa. C'est très simple. Hino aya wangal hiɗa fala hawrude Allah hiɗa fala hawrude Allah o inni gollu kanko ko moƴƴi konko moƴƴi ko wi ɗon kono duwa fuɗɗade ma gollu ko moƴƴamma siɗa golle ko moƴƴamma kala probléme mo natɗa e mum o inni mi yaltinte par ce que miɗa andi miɗa tafuma ko satti ko satti o inni kanko yal par ce que mo andi machine wingi yo waɗi e mangi crabotage wona machine wi wulli to tongi wona yaha e ngil batini wona nodda e ngil pasteur wona wujjoto ngil nasi e kurunɗaji wona hula e ngil bile donc andi a yahay tu vas foncer mais si tawi ko ha sirko ɗiɗo fof ko jatta e ɗum ma mbuuɗi ɗoyta dole maɗa e hurɓide mi hulɓinirima endu andun amma yey joni endu a wasi cancer nangi ndu taɓe taƴudude o tiɗa jaasi ko endu hulata a jaasi an ko endu ne Allah mamo wota waɗi ɗum nde sa waɗi ɗum mi supportatama nde kadi mi jonnatama mbuuɗi ɗi modi sa waɗi ɗum nde nane ma yaltinima ka musida bepperi aduna camfike hoorema si tawi koko moƴƴi koko moƴƴanma yaw waɗa ko kamɓe sakkitorta wigol way il a raison hay waɗuɗa ko ɓe wi ko ɓene ko huuɗa ɗo parce qu'ils ne seront jamais satisfaits waɗowo photocopie si a faala muɓu aduna fof jonnamo yonata parce que il n'est pas authentique o wonali hoore makko kono wertorta a wonna a jaɓali wongol hoore makko kono wertorta donc aray ko ɗon lannode yewtere men nde ngal ayawol ɗo taskel ngal moƴƴa faman kana yarju liqa rabbi
wana akira de ko aduna ya akira ida yida Allah gago no di piji antigra na hi mi di Allah minna de ayira yitra mande Allah minni anda yi mi di Allah shajibi ayarna ma ko jibuda ko anda yi di Allah si amojini ayoba ma ko moji anda no ayi di Allah angira jodi no ko destin ko point destin afaman ko cause et effet c'est da fa la change de yilti to kala problème dabbita daddere munde awdi mundi bora wada non awdi ndi fala dut ko foko penade no duo no yara do no mawlo no mocca si a fimi ha a feti cause on ko drogo ona ko dumina mo be wadi bi dango ngel cigarette e drogo mbo watta bi do mayno kombo mari den un pouvoir demande ton enfant comme il a débuté c'est un ami qui lui a donné ko gorejo makko poodi mo ƴetti on babba poodinimo et puis devient accro cause et effet maintenant il est fou yiltito ka cause o so wacciti lanni ƴiyandal hey lootana e hoore mum pooƴe ɗen loota e ɗum lootana e hoore mum yalta naturel mais si goɗɗum ngo arti aɗa ko ɗum wonta a yari beere ha joppe maɗen boni hayre ma nde ñoli miɗa gera himo ñammina deru makko kumno ɓowti kopiɗi non c'est l'alcool ko whisky c'est le liqueur koɗɗo ñamminamo honno kanko landomo tun kone ko honno fuɗɗorɗa ko cause honno yo tertinde biniri ha koye biniri o waɗa ombo wattamo to so tawi jeyiɗa tañƴini nabdugol e Allah kanko c'est très simple gollu ko moƴƴamma par ce que fo deyiɗa gollude ko moƴƴamma a moƴƴina hakkunde ma yimɓe ɓe hakkunde ma e kulle ɗe tawi tun goɗɗo no bono yimɓe imo gollude ko moƴƴanamo kanko tigi mo ɗum wonko ɗon firango garana firo kopi c'est-à-dire le religieux c'est quelqu'un qui va t'endormir complètement sakdora wonde sirkore o sanam ayi gollirowo sanam yimɓe wiɓe kañum ko diina jog kambe woni jokki ko ɓuri fitawe iɓe dari ɗo ala kamen rewali joni men daaro ɗo ida min ko mbiɗe woni actaki ko kayfeero dari ɗo mo goɗɗi accuta ala kamen wawi ko jinna ko ñanne ko dabar ara ko bali donc merci beaucoup pardon mbeɗen samno nokku ka wonɗon ko heɓno nde ɗo yewtere ko nawna silli comme l'habitude merci Mama Kaniba mbeɗen salmina mbeɗen weltani kala wonɓe sponsor de au page amen ɗo wontanon ɓen États-Unis Thierno Diallo Ba Mamadou New York Djenam Sidi Monsieur Bouakar Monsieur Salou depuis la France Fatoumata Baldi depuis la Belgique Madame Diallo Hassatou Belgique aussi Bruxelles. Merci à tout le monde. Merci. Haray den esay kadi benen tori Allah subhanahu wa ta'ala. Yo ɓeydo en findinde. Merci Mamadou Saydou Diallo. Yo ɓeydo en findinde. Ɗoygol ngol wonɗen e mungo. Hingol humpini. Ko ngol ɗoygol addillan walagol e yaasi. Ko ngol ɗoygol naɓilan min kaso. Ko ngol ɗoygol weeminiɗan. Donc ko heɓilan ko mi yiɗa yo heɓe. Merci beaucoup.